Isika primer qatavakka una Makeup Revolution nimingani conceal and define full coverage conceal and contour sishu nutaiwa attamisilinniarpa tagapun qaleqinneers tusaamasarluma pitsaanaqartartarpeq YouTube'arinniani Olskuk palette alittabrauna Anastasia Mingani Sultry palette nutaiwa attamisilinniarpa minalliskarapo qaripaatsulla tingattaqaanuni fresh qaripaatsulla tingattaqaanuni fresh qaripaatsulla tingaqa fresh aterligu unamanna kusittatuwa qaammarsaqqaarlugu qaripaatsullingilluga tigatsaqaanuuni lum tana aterligu ungaaneriitsi Tapos marunong kinaamtas din. Pintas Tuwa sakit yung basta siya pating. تابعونا توكي تبغى بس ده عند قشيم هنا كات كريس هذه النقطة النغلة Pasti mama siamo the mascara tiger Maybelline Sensational Lash Multiplying Mascara concealer det for nat
bronzerit atitsavara Anastasia mit powder bronzer. Single side to Anastasia on a Blush Kit Radiant Tip. On a breathe. Highlighted to show it to our baker in another zone over. Isik ka lang nakuningan ng kasyuka. Tiada langsung sepertinya. Kualitas Anastasia Brow Receipt dari Pure Brow Gel. At ano sa tingin sa ano ni Slate. Kali pa sa tinggal dan plumi apa itu? Tahu sesuatu terlalu besar ini pada spesial. Kalau eyeliner itu coba kamu feminin terus guna color pencil sparkler. Inne kommer highlight til at slå dit under sølvet. Sejlet. Lipid ulit sa pauna. Baby linimingan na sa Vivid Matte Liquid Color Sensational. Yeah. Pangkalipat. Simple Stone. Kung na kayo sinakabit, like ko, subscribe pa rin na. Tidak ko sa kuko, kimaratit YouTube and subscribe ko na yung kito, ikin na kalit siya ko. Yes, kung na kayo sinakabit, tusin ko siya.